ri batsela Mafhungo SABC uva fano Auckland Park Johannesburg 2 Mafhungo marwani ngathi chipinga kea. I have reached a point now, Chairman, where I have to go. No, Chair, it's not going to leave. It's not going to leave. She's going to ask your questions. He's not going to leave. If he leaves here, he's walking out. He's not going to leave. Namusi zwithu zwo dovha nga iṅwe nḓila fhala phalamendeni musi vho Paul O'Sullivan vha tshi ṱutshela dzulo ḽa komiti ya phalamendeni musi vha tshi kha ḓi tea u bvela phanḓa na u ṋetshedza vhuṱanzi. Vho Loiso Masuku vho khethiwa sa vhone tshanḓa tsha ḓorobo muswa kha ḓorobo ya Johannesburg. Vhashumi vha muvhuso vha gwalabela u engedzwa ha mbadelo dza tshikwama tsha ndindakhombo ya mutakalo James. Ndi mathabama ri batsela mafhungo fano kha SABC 2, SABC Plus na kha Lihaye kha ri roṱhe. Dzulo la komiti ya phalamende ḽo ḓo shanduka ḽitambya nga murahu ha musi musedzulusi wa private vho Paul O'Sullivan vha tshi ri zwisiwa zwi tshi vhonwa vha ḓi takutshela vha ṱuwa musi dzulo ḽi tshi kha ḓivha vhukati he vha ri vha khou gidimela u yo namela bufho. U ṱuwa havho zwo vha hone musi miraḓo ya komiti iyo vha tshi khou vha vhudzisesa nga mashumele a zwigwada zwa vhutshinyi ḽifhasini. Well, of course, and I have to leave now when I've answered this question. An international crime syndicate has many, many aspects, not just the availability of multiple passports. In South Africa today, you probably have at least 1 million people who have multiple passports. That doesn't make them all members of a crime syndicate. If General Khumalo wants to tailor evidence to point in that direction, let him also tailor the evidence showing what crimes it is I'm alleged to have committed. Because absolutely I have not been involved in any crime syndicates of any nature whatsoever. And that unfortunately is that, I have reached a point now, Chairman, where I have to go. No, Chair, he's not going to leave. He's not going to leave. She's going to ask your questions. He's not going to leave. If he leaves here, he's walking out. He's not going to leave until you release him. He's walking out of Parliament. Yes. Chair, he cannot be allowed. He's doing the same thing with Patoy. You can't leave here. We are appearing before us. Unfortunately, I made it clear. We don't care about your flight. Thank you. You are not being released here. You must be arrested. We'll open a case now. Pardon? We'll open a case No. now. This man must not be allowed to go out of this country. I did not come here on a summons. I came here of my own free will, and I'm leaving of my I think he can go. Mr. O'Sullivan. The question that I have for him is Mr. O'Sullivan. he wanted no, Chair, Mr. O'Sullivan. I told him. It's fine. Matinayo ombodiva matuchele abo Paul O'Sullivan zwa ḓo sia miraḓo ya komiti yo vho akhamala khathihi na u fara dzithaha. Miraḓo ya dzulo iḽi ḽa phalamennde vho sasaladza vhukuma maitele aya a musedzulusi wa private vho O'Sullivan. Miraḓo wa phalamennde wa ḽihoro ḽa ANC vho Khusela Diko vho halifhela vhukuma vhuḓifari uho ha vho O'Sullivan. Musi zwo ḓiralo miraḓo wa phalamennde wa ḽihoro ḽa EFF vho Lien Mache bone vha ri zwe vho O'Sullivan vha ita zwa u ṱutshela dzulo iḽo musi ḽikati ndi u nyadza phalamennde zwine zwa vha mulandu muhulu u ya nga milayo ya ḽino shango. Now, his behavior honestly and truly borders on racism and white supremacy, where he thinks that he does not have to account to anybody. And it goes to the heart of the issues that we've been raising with him to say, how have you infiltrated our criminal justice system? How do you extort senior generals of the SAPS? Why are you so embedded that you go around speaking about how you have the authority not only to consult presidents, but to also bring down national commissioners? So it's a continuation. Well, it wasn't a walkout. We must call it
it what it is. It's contempt of Parliament, and that is an offence, and we do hope that the Speaker acts on this, not like how she ignored when he was insulting or sending threatening messages to witnesses. So he's at the airport now, so by now she should have sent her lawyers to court to file papers. So when he lands there in Joburg, if that's where he's landing, he must get arrested. We cannot be treated. It's not even about us as individual members of Parliament, but we are one of the three arms of government. The same man has come here and declared how he loves South Africa and declares and has given his life to fighting criminality, and then he just walked out. Ramilayo ane ava muvhuelelwa wa vhutanu tsengoni ya mulandu wa u ṱoḓa u vhulaha une wa khou hweswa vho Vusumuzi Kate Matlala khathihi na vhaṅwe u khou hanelela kha zwine a ri muvhuso a u na vhuṱanzi ho khwaṱhaho nahone mulandu uyo u nga sie fhethu. Vho Nthabiseng Nzama vha khou hweswa mulandu wa u tshimbidza masheleni nga nnḓa ha mulayo hune muvhuso wa khou amba uri vho Matlala vho dzhenisa masheleni ngomu kha akhaunthu yavho ya banngani uri vhone vho Nzama vha yo badela vhathu vhe vha vha vho tholiwa u ita mabulayo ayo. Vho Matlala na vhaṅwe vhahwelelwa vhana vha khou hweswa mulandu wa u ṱoḓa u vhulaha muḓivhalea wa zwileludzi zwa vhudavhidzano Vho Tebogo Thobejane, ramabindu Vho Jose Banyoni khathihi na mubveledzi wa muzika Vho Snoeki Mukobung. Mulandu uyu wo fhiriselwa phanḓa u ya kha ṅwedzi u ḓaho. In respect of accused number 5, we have submitted representations on behalf of our client. And so the prosecutor has to first go through and consider the representation. So our matter will not proceed today until the prosecutor comes back with an outcome on the representations, on whether or not they want to continue with the trial in respect of our client or if the client will be withdrawn. So we will not be continuing until we have that outcome. We don't think that they have a tangible case that should go on trial. So that's the whole reason why you would do reps, is if you don't think that the state has a strong case. And so we believe that the prospects of success for the state's case are low in terms of accused number 5 specifically. Muraḓo wa komiti ya neḓorobo wa Johannesburg o ṋewaho vhuḓifhinduleli ha zwa masheleni vhane vha dovha hafhu vha vha mudzulaphanḓa wa ḽihoro ḽa ANC dzingoni ḽa Johannesburg Vho Loyiso Masuku vho khethiwa hu si na u hanedzana u vha tshanḓa tsha neḓorobo wa Johannesburg. Vho Masuku ndi mufumakadzi wa u tou thoma u vha tshanḓa tsha neḓorobo afho Johannesburg. Tshigwada tsha ḽihoro ḽa ANC nga ngomu khoroni ya ḓorobo ya Johannesburg tsho ḓo vha khetha khathihi na vhaṅwe vhashumisani vha ḽihoro ḽa ANC vhane vha vha Al-Jama khathihi na Patriotic Alliance. Musi zwo ḓiralo ḽikumedzwa ḽa u shaya fulufhelo kha neḓorobo wa Johannesburg Vho Dada Murero a ḽa thu humiselwa murahu. Iḽi ḽikumedzwa ḽo ḓiswaho nga ḽihoro ḽa Al-Jama ḽo ḓo fhiriselwa phanḓa ṅwedzi wo fhelaho u itela tsivhudzo ya mulayo malugana na uri ḽi nga itwa na nga tshiphiri. Ḽihoro ḽa ANC Johannesburg ḽi khou hanedzana na ḽikumedzwa iḽo hune ḽa ri ndi ndingedzo dza u ṱoḓa u thithisa vhudziki nga ngomu Johannesburg. Ḽihoro ḽa Action SA ḽi ri a ḽi nga sheli mulenzhe kha ḽikumedzwa iḽo ngeno vha ḽihoro ḽa DA vha sathu bvisela khagala vhuimo havho. Musi ri khou bvela phanḓa, President Vho Cyril Ramaphosa vha khou pfulufhedzisa mahoro khathihi na vharangaphanḓa vha Khoisan uri vhorabulasi vha re vhuponi ha mahayani na vhone vha ḓo vhuyelwa kha mihaelo ya vhulwadze ha khwanḓa na mulomo. President vho amba izwi vha tshi khou vula nnḓu ya lushaka ya mahosi na vharangaphanḓa vha Khoisan phalamennde. Vhege yo fhelaho ho ḓiswa mihaelo yo no fhira miḽioni kha ḽino shango u itela u lwa na vhulwadze ha khwanḓa na mulomo. So be rest assured that this devastating disease that is engulfing the country is going to be properly addressed, and we will make sure that there is equity. We will also make sure that there is effectiveness so that in the end, no farmer in the rural areas is left behind.
Minista ngomu ofisini ya President Bokhumbudzo Nchabeni vari miraḓo ya mapholisa va lushaka khathihi na mapholisa va mimasipala vha ḓo ṱoliwa nga huswa u itela u lwa na fulufhedzisa zwito na u fhelisa zwito zwa vhuyaḓa na vhutshinyi ngomu kha mapholisa. Vho Nchabeni vho amba izwi nga murahu muṱangano wa khabinete wo vhaho hone hu tshi tevhelwa maambiwa a lushaka President wa shango vhege mbili dzo fhelaho. On the fight against organized crime and weakened criminal justice system, it is being undertaken through a multi-pronged strategy. This strategy includes the implementation of the National Organized Crime Combat Plan, which is also reinforced through the deployment of SADF in gang-ridden hotspots and the decontamination of the criminal justice network system of compromised elements through the revetting of members and the Metro Police. The revetting includes lifestyle audits. The vetting plan will be submitted to the Joint Standing Committee of Intelligence. In addition, a dedicated task team within SABC has been established to investigate evidence of criminality against senior SABC members implicated in the Matlanga Commission. Madzangano abashumeli ba mubuso nga fasi ya mbumbano ya Kosatu ari ladapa liakovera une akhone chikimu cha dzirapo cha bashumeli ba mubuso cha James maduba sumbe uhumisela morahu zwa ugonyisa mbadelo dzabo. Bashumi ba madana ba mubuso bogwala banda ofisi khulwane za James doroboni ya Pretoria na musi une bakogwala bela ugonyiswa hambadelo za chikimu icho nga percentage za 3.5. Vadzangano la vashumi la Kosatu vakwatsedza uri ugonyiswa mbadelo dza chikwama cha ndindakhombo ya mutakalo cha vashumi va muvuso James vari asikotanganedzea kha vashumi. Vashumi va muvuso vo ḓidzhenisa kha migwalabo vala mainland Pretoria hone vha khou sumbedza uri a vha nga ḓo peta zwanḓa vha ṱanganedza nyengedzedzo idzo he vari ṅwaha wo fhelaho ho engedziwa nga percentage dza 4.4 ngeno na ṅwaha hu tshi khou engedzwa nga percentage dza 3.8. Vakosatu vari chikwama ichi cha ndindakhombo ya mutakalo ya vashumi cha James vha tou ita vhubindudzi he vari vha chikwama ichi vha balelwa no fara nyambedzano na vashumi na u sa dzhiela nṱha tsivhedzo u bva kha vhakhorela ngaho zwikimu zwa ndindakhombo ya mutakalo. Immediate withdrawal and reversal of the 9.8%, a full forensic audit into governance, finances and procurement of James. That's the only way we can know how corrupt the executives are. Removal of the current principal officer and all other implicated executives. We demand full implementation of the PSCBC Resolution 4 of 2017, Clause 5, to ensure labor has 50% representation on the board. Va James varugonyiswa mbadelo iyo zofanela uri chikwama ichi chinachedza tshumelo ya panda. You can't ignore what happened today. There's no way you can ignore this. Now, having to consider the memorandum that was received, James at the board level, at management level, remember we are the technical advisors to the board who have oversight. They have to go back and reconsider what is possible. President wa Kosatu vozingiswa losi vone voamba zviteverawo. We are saying let us ensure that we are propelling the issue of the implementation of the national health insurance so that we can begin to move away from these challenges of workers not receiving a CPI increase. Misumbedzo ya Kosatu ikotevera mimwe misumbedzo ya mamwe madzangano a vashumi sa Fedusa na SAPU. Minista wa muhasho wa zwa gwama Vho Godongwana varudzika ha tshimo cha ikonomi zwi ḓo thusana uri ikonomi i aluwe. Izwi ndi nga murahu ha mugaganyagwama we vha u ṋekedza mulovha wa masheleni a randa dza trilioni 2.7. Matshiloni a ṋamusi vho dodombedza nga vhuḓalo masiandaitwa a mugaganyagwama uyo ngei Cape Town musi vhana vhaṅwe vhaofisiri vhahulwane vha muhasho wa zwa gwama. Minista wa gwama Vho Godongwana
vari kona u badela tshikolodo tsha shango zwavhuḓi zwiko vhea lino shango kha tshiimo tshavhuḓi siani ḽa ikonomi zwine muvhuso wa sedzesa khazwo. Our critics normally say, where's growth? You're talking macroeconomic stability. Macroeconomic stability is a necessary condition. It may not be a sufficient condition for growth, but it is a necessary condition. Because people think that there's this thing, a budget called a panacea, everything, when you table a budget, you're solving all South African problems. Doesn't work that way. So the key, our focus has been on this macroeconomic stability, and we're getting there. Stabilizing debt and so on. Minista vombedzera la uri kuti yo shandukiswa dziṅwe dza mbekanyamaitele u itela u alusa ikonomi zwavhuḓi. We've had an environment where over a decade and a half, trying to fix an institution, ESCOM, not fix power to the grid. Those are two distinct things. And the structural reforms are trying to fix power to the grid and also fix ESCOM. I listened to somebody who said, no, we're only interested in not fixing the lights, we're strengthening in reforms. No, we put 254 billion rand on ESCOM precisely because we wanted to fix the lights, but it's doing structural reforms at the same time. Brand SA, for the first time in 17 years, government debt is stabilizing. Never have we been happy to hear a line of stabilizing as we did. And South Africa has exited the grey list. Muvhuso u pika u vusuludza themamveledziso na u sedzesa kha mabindu a muvhuso u itela u alusa ikonomi. ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha SABC2, SABC Plus na kha Lihaye. Musi ri khou bvela phanḓa, khothe khulwane ya Polokwane yo thetshelesa khanedzano dza tsengo ngomu ha tsengo kha mulandu wa mabulayo a vhathu vhe vha posiwa tshitumbani tsha dzinguluvhe. Muvhuso wo vhidza vhaofisiri uri vha ṱanziele zwe zwa bvelela nga murahu ha u farwa ha rabulasi Vho Zakaria Olefir. Muvhuso wo vhidza muṱoḓisisi wa mulandu mukapteni Vho Phaladi Makola vhe vha fara Vho Olefir nga ṅwedzi wa Ṱhangule ṅwaha wa 2024. Vhafumakadzi vhavhili Vho Maria Makhato na Vho Kudzai Ndlovu vho wanala ngomu tshitumbani tsha nguluvhe nga murahu ha u thuntshiwa vha vhulawa. My lady, after that I informed him that I'm there to arrest him for the murder, as I was having an information that he was involved in the murder of the two people and later that were fed to the pigs. The fact that there was a statement and that now was not to my attention. Also, this statement I would have liked to confront the 204 witness with this statement and the narrative, because the date and the time in this statement that I perused is quite pertinent. I'm not going to take it, and I just want to place it on the record. There might be a possibility that I have to consider my client's options and the rights in terms of this issue. Minister wa muhasho wa vhushaka na maṅwe mashango Vho Ronald Lamula vha ri lino shango ḽo ḓiimisela u ḓa na nḓila dzo khwaṱhaho dza u tikedza mashango a dzingu ḽa tshipembe ha Afrika kana SADC siani ḽa u lwa na khaedu dza lino dzingu. Vho Lamula vho amba muṱanganoni wa muhasho wavho na Yunivesithi ya UNISA nga vhuṱumani ha musalauno. Izwi zwi khou ḓa musi lino shango ḽi tshi khou ḓilugisela u vha mudzulaphanḓa wa SADC lwa tshiofisi nga ṅwedzi wa Ṱhangule na ṅwaha. Zwa zwino ri vhatsira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo mbumburea musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Randa ndi 15 rand 90 cents, bondo ndi 21 rand 52 cents, euro ndi 18 rand 78 cents, dola yone ndi 1 rand 14 cents. Mikovhe phala JSE ifhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $5,165, platinum ndi $2,250, oil songo kunakiswaho ndi $69.89 nga fagi.
ubva kha nne mukolo wa matsila ndi ri madekwana khavhe a vhuḓi Ndi matukana karambutira bresa nyimero ya mucho ya matukana ana mosi matukana ana kubonera mimuye ne kubutsura nga buhari pala pendera shango ya buvatuba kutoba hapo rabona mashota sikati ananga katipera pera atina hachi pemba shango ne ai wa kubonera le mimuye kile dini amanda atina nga kadona makoro tiba ya doba hapo ya pera karambutira bresa machero hone lito chali manga chumbe yote musiri chalosa nyimero ya mucho ya machiri kutoba hapo ya sumba ai wa ila mimuye dini amanda pala pemba shango pezi ha ahuna mvure nye kubikwa kalotela pala bukobera shango pezi ya musira basa pala haya ni vunula limpopo ngakaduvua huna makore otibar kutoba hapo rabona hapo na khona zia mvura ni yenga kadina dingazo richikoba tsibuza urmal tekona namusi aiwa kabara rimvura za zururi zina tatoba zichikoperekezwa nga madumbu pala pendera shango ya pala bupatoba kare modili mona rirabe sisi temperature zacho za matekwana namusi kare chomenga vundo lashu langeno khauti kunarokholabera mucho budibukuma zi temperature ndiza budibukuma ngi doroboni ya Pretoria azina Johannesburg ni 27 Vereeniging ni 28 macholo chicha doroboni ya Springs ai wandi mucho wabudinya ranga uraberera karimbudia ya haya ni vondo na Limpopo chome pala musina unarakobuna zi temperature za budibukuma pala ndi 33 kiyani ndi 35 ndi 31 azina tsanini na pala polokwana na hone rokobona mucho wabudibukuma rosa hangi bila liphala lethaba zimbi azina hana pala Bakersford pala buro hone ai watsi dokonya tsafika pala ka 32 kare Mpumalanga unena hone rokobona mucho wabudibukuma uchikubikwa pala doroboni ya Skukuza Bombela azina pala Mkhonto emelo hone ai watsi dokonya tsafika ka 24 KwaZulu Natal pala Richards Bay na hone rokobona kaduvwa ngamachilo na makore otiba pezi ha lichitaba ai wa mucho doba wabudibukuma Eastern Cape na hone rokobona mucho wabudipala Komani Maletswai Mthatha na pala East London risa hangu na pala doroboni ya pala Makhanda kare Western Cape hone na hone rokobona mucho wabudipala Beaufort West Laingsburg na tsana pala George musirasa pala Cape Town hone ai wa rokobona zi temperature za budina pala Hermanus dokonya pala Worcester zashika pala ka 31 musirichi ya debura kapa hone matekwa na musina hone rokobona mucho wabudipezi ha zintabu kuma zi temperature pala Uppington na pala Cranavon musirichi pala Kuruman zidokonya zashika pala ka 31 di Arnone di 21 Sutherland na hone ai wa zidokonya zashika pala ka 25 karimbo dia vundu na Free State na hone rokobona ai wa ngakaduvwa ngamachilo na makore otiba pezi ha ndiwa budingoto angareza mucho pala Kronstadt na pala Welcome Bothaville di 34 atina Bloemfontein hone zi temperature zidokonya zashika pala ka 31 musirichi vundu la Northwest na hone rokobona na hone na kona ziovu ngakaduvwa ngamachilo na makore otiba ya doba hapo ya pera pezi ha zi temperature zizabudibukuba pala Mahikeng samziri rokobona zidokonya zashika pala ka 30 atina musiraza pala Bloemhof na hone zashika pala ka 33 musirichi konya richi pala Vryburg na hone rokobona mucho wabudibukuma pala Taung atina pala Tosca rokodabera mucho wabudibukuma madikwa na musikatihi na machero helino ndi komba